Kanigay ka Akashwani Shillong ka kubor ban pulido Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka kubor man ta ka step ka khatpratri uno pra kilong. Pengbana ka sarkar jala ya ka tarik long election jong ka MDC, ha KHDC, bat JHDC, ha ka apui tarik urimpang 8,000 apsan hadin ka jingyo jimunjur na ulat. Wanra umintri katnaan jonggari u Arjun Ram Megwal ya ki atli ki anraw ki bayday bat ka one nation one election hayang dorbar Lok Sabha ple umintri rang ba kajala u Konrad Kesang ma ya ka anti narcotic task force police station Hanong ba Shillong bat priang u chairman ka district planning and development council u Marthon Jesang ma ya ka draft annual plan jong snam arjar apsan arjar apun rio ka khubor ka babnya Kajing thabut nakabenda ke election banjit thamai ya ke MDC sya ke Yeng Dorbar Khas Hills Autonomous District Council KHADC ba Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC kanlong haka afwe terik urimpang 8,000 apsan bat kajingyo vote kanlong haka apsaw terik urimpang 8,000 apsan haba pembana ya kani usembut menteri rang ba kajala ubadai petru yak nat District Council Affairs uba prestun tensong ulay thu ba ulat kajala uladap ajing menjor ya karai jong ka kenhun menteri katkum kajing terwa bala wanra da katanat DCA haka bayade ba kajing pelong ya ke election sya ka Yeng Dorbar KHADC ba JHADC ki kendon peking election lani model code of conduct kin sedang terekam nadu ka alf nyau terik ukalaling kuat 8,000 alpusan ka badai ru ka sengi ban penmi ya ka jing penmananen ka notification na ka benta ki election lani ka jing sedang bantep kerteng ki kertong katarik bakhat du bantep kertong kede ha ka lai tarik urimpang bat ha ka ni ka ju usngi on pe benya ya ki kot kisla jong ki bantep kerteng katarik bakhat du ban weng kerteng ki bala thep kerteng kede ka saw tarik urimpang kasngi ban pimi ya ka thup kerteng ki nong thop vot ka badang hap pe benya kede ha khalai tarik ukalaling kot alaja arpsan bat ka thup kerteng ka bakhat du on sepeni ha ka alf nyau tarik ukalaling kot alaja arpsan uba prestun ulong ba ka model code of conduct rekam na duk alf nyau tarik kalaling kuat 8,000 apsan habaro ke district ki bahap hapo ke KHADC bat JHADC halol ka jingut jingsep na kabenta ka jingpelong ya ke election uba prestun uloong baya ka pisa ban pelut sep on sa o na ka jingyo lumbat jingyo badaha jong ka KHADC bat JHADC dangshen ka sarkar ka lapan up lupa sautili kita tarik bantep vote kita ka alfo tarik urempang alfo tarik urempang alfo tarik urempang bat alfo tarik urempang 8,000 apsan Henry lemba ke jingmen George ulat lajit ya ka alfo tarik urimpang 8,000 apsan kum ka sengi vote ki anjo ki bede ba ka jinglong election ha ka basisen jongkari ka patip kum ka one nation one election lawan ra hayeng dorba Lok Sabha hin ka sengi ya kini ki anjo lawan ra do menteri ka an jongkari u Arjun Ram Megwal bat kini ki anjo kilong the constitution 129th amendment bill 8,000 apsaw but the union territory laws amendment bill 8,000 apsaw ya kini ki anjo la yo jimenjur na ki aspa nrup khunai ngut ki dekhot jong ka Lok Sabha bat ki dan pat sispa khandai puprangut ki dekhot ki ba persya ya kini ki anjo na kalian ki ba persya ya kini ki anjo ki la penpau ba kini ki anjo ki kta ya ka riti sensya jongkari bat ki la dawa ba ki ban pha ya kini ki anjo sya ka joint parliamentary committee ban pet bat bishar benya ya kini ki anjo usembut menteri rang ba kejala uba prestun tensong uba deiru menteri badai pet ya katnat kampok yang jong kejala ulaya tu ha ka bayadei bat khubor halor ka jing penher ya udurun hajala meghalaya na Bangladesh na kalian ka sarkar jala kala simkhia halor ka tega benta bat kala dep ya kren ru bat kisipai khapot border security force lembat ka sarkar pedeng ban simkhia lem halor ka ne ka benta la ban kedau ba ka jing her udurun hasora kala penting besmit ya ki bobon bat kumta ka sarkar jala kala simkhia ba halor kani ka benda shushu uni usembut menteri rang ba ka jala ulai thu ba ka sarkar jala lembat ka sarkar pedeng kinya training kat lang ban pet ya kani ka benda bat ulak kenturu ya kinong snong jong kani ka than ba kinum syap tiang iyai halor kani ka Boston Shire District jong ka Riboy District kala penlong ya ka registration melak kom job fair na kabenta ki khon sama jong kani ka district lemba ka Chief Minister's Youth Development Scheme kani ka
Tresion Melakom Fair kalalong hinin kesngi ha District Library Nongpo. Ya kani ka fair lawan ban play da Deputy Commissioner ka Ribay District u Abhilash Baronwal haringkat ka jingdon lang ka officer jong ka District Employment Exchange ka kong JM nong kenri. U Abhilash Baronwal haba ajeng kran na kani ka fair ula kentu ya ki kon samla ba kidi ban mi syakmat ban penpau ya kasap ka jongki na mar kani ka de ka aka ka balak penkiu bat banyo ya kalat ka mai ka jongki. Kani ka de ka Akashwani Shillong ka bolam shipi ya ka khubor. Menteri lang ba kajala o konat kesang ma hinin kesngi ulap le ya ka anti-narcotic task force police station hanong ba Shillong. Hakani kesngi lay don lang ru usembut menteri lang ba kajala o badepet ya katanat kampo iya nga jela uba Preston Tensong lembat umentri katanat social welfare ka jela uba Paul Lingdo ka menteri ka koy kakhya jong ka jela ka Dr. Amperin Lingdo bat ka DGP jong ka jela ka kong Aida Shisha Nongrang ukonat kesang ma haba ajeng na kanikasngi ulapan pau baka ne ka anti narcotic task force police station kalong badon kam hadu kata-kata bawat lah kalong ka Jakarta rekam ka barit henry ka longpat ka silam rekam ka badon kam namar ka ne kan pet bat te lakam ya ka jingjing lay jong ka jingsnil jong udrok ha kajila. Ka District Planning and Development Council hinin kesngi kala penong ya kajingalang. Bat baro kikliat jong kilain department prepare na kabenta banyo ya kajiminjur ya ka draft annual plan jong usnam arjar apun rio. Bat kani kajingalang kala long ha ka conference hall jong ka DC office hari subel pera. Nakaliang chairman ka District Planning and Development Council ubadairu UMLA ka Mendi Pathar Umarthan Jesangma ulapadiang ya kani ka draft annual plan arjar apun rio balawan daki developmental departments prepare. Hakani ka jingalang laidon lang ru UMLA ka Kharkuta urupot movement lembat Deputy Commissioner ka North Garo Hills District AK Singh. Kitanat prepare ki baidon lang hakani ka jingalang kilong katanat agriculture, katanat horticulture, katanat puli puthi, katanat ICDS, katanat ka Koit Kakhya, katanat PWD roads, jong ka Risabal Para bat Kharkuta division, katanat PHE, katanat social welfare, katanat tourism, sports, MBDA, DCIC, Handloom, Sericulture, Risubal Para Municipal Board, State Seed Farm, Sambrak, Water and Soil Conservation, Urban Affairs, Water Resources, ITI, but Animal Husbandry and Veterinary. Hakaway ka jingja ka basngausi sangut ki rangba pariyo ki bedai na ka tanjirang ki lado ya ka mensem ka bakodor ka jongki hadin bakaway ka trop kit ding ka bakisyong kalakalano ha ka jaka bolong lum ha menna jirang hariboy desik ha ka ni ka jingja sangut ki pariyo ki bedai na jirang ki laklat no bat uway pan ulam mensaw bala penkit no yo umar sa Shillong banyo ya ka jing sumar katgum ka khubol balayolum layatu baka ni ka jingja ka laja ha ka way ka jaka ka bakhamlong lum ha ka baka ni ka kit ding kalakala balhap kumba aspa mitar AA syariat yaki balhat no nakani ka jingja lapan kit no syanong po civil hospital banne yaki kambadon kam nagaliang UMLA ka jirang uba sustenance sotun mas nyo jingtip halor kani ka jingja ola wanjurip urut bar ajingya ru lembat ka hubos ngolem syaki bahiyeng jong kini kibriyo kibelangat ha kani ka apod unong aiktien jong kasengsan pertai BGP Meghalaya uba Mario Hom Kharkrang hinin kasngi ulapli ya ka Regional Institute of Advanced Studies ne ka RIAS Music Center Hanongpo Riboy District. Kani ka center ka don jingthmu ban ai rinsan ya ki khon samla ka jela ka badon sap ha ka put ka tem ban kinyok rinsan ban pin I ya ki sap ki jongki lai don rengkat ha kani ka snipli ya kani ka center da State Vice President jong BGP uba Kraubok Basaimat Managing Director ka Regional Institute of Advanced Studies uba Skembor lang swet urang basnong kanong po uba Sylvester Minsong lembat kiwe uba Kharkrang ha ba ajing kran ha kani ka sngi ulapan pau ya ka jing snokmen bu unyo ban play ya kani ka center ka balong kaslam ka ban aji mentoy ya ki khon samla jong ka jela ki badon ya ki saptem saput ki jongki kato ka kubor kalaput ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin diat pon ngin saya so bat ka Delhi station na ka banda ka kubor katin Hindi bat bot pat sa kubor ha katin pareng kani ka day ka Akashwani Shillong